Hali po kita sa Ninoy Aquino International Airport as in sinubukan ta pong mag-avail kan P2P bus service. Nakahali po around 3 o'clock. Ngunyan po, pasado alas 9 na. Ang gusto sabihin, inabot po nin anom na oras. Good morning po sa Satuya Gabos. Early morning of Friday, June 5, 2026. As in, yaon po kita ngunyan sa Ninoy Aquino International Airport. Nag-aalat po kita para sa boarding sa Satuya pong biyahe. PAL flight na iya to Bicol International Airport. Alas 2 nin pagkaaga, kayo po na pong magmata. So naghahalat-halat na lang po kita and araatyan, ma-board na po, mabiyahe na po papuntang Bicol International Airport. So ini po ang stopover kan sa tuyang P2P. Digdi po sa Barangay San Antonio, Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Digdi po sa Isarog Terminal. Nagbabiyahe po kita ngunyan papuntang Banwaan po kan Baaw, pasiring po sa Siyudad Canaga. So yaon po kita ngunyan sa pinakapuro kan P2P bus. As in, magkakapira po si napag-aramanta. Number 1, available po an online booking. Nextbus.ph. Alagad, nag-online booking ka man? Day. Kung saan pa booking. Okay. So, pwede man, maski ba kung book online, basta may bakante pa. Pero si ina-expect nindong pasahero ngunyan. 5 lang po sir naka-online. Minsan kaya sir, dalas dakol po ang nag-walk-in po. Mas dakol si walk-in. Na may bus na po tiking naghahanap. Hindi po baga nagpuon po ang Urulay manunungod sa P2P kan April 7 kaibanan si Regional Director Joel De Feo kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Naugma po kita sa entusiasmo na ipinahiling ni RD Joel Siringman sa pakikipag-kooperar, pakikipagtabangan po kan LGU Naga na maipagamit po ang bus terminal asin kaigwanin slot ning area duman po mismo sa Bicol International Airport. So effective May 7, sagkod ngunyan, dire-diretso po, available po ang P2P. Iinggan nyo ta po ang iba pang mga pasahero sa eroplano na mag-avail po kan serbisyo kan P2P. Magayon man po si naging experience ta sa P2P. It took us a little over 2 hours. Puon duman sa may Bicol International Airport, sagod po digdi sa Bicol Central Station. Kung saan inabutan ko ang mga matitibay na mga